Furwati ka meta nyim kuno wa meta wanyang kin mo dilu war kere wanero Ankole charchu no lodge from one chalo Acholi province se umer tiga karen anero apo ba kuro project mo mada okay yes mana ana to kurban okay apo jwal tama megi chini kitu war kere to ni melo ko kata wo wan ba sa wo wa da wo maja in the theory we are born mawa in the pure boro wari straight away wa chuku diko ya in the pure go wa na don te na ne yo wa war ma pe na che lo ne ya wa ber ibere surprise te pure gan ne gine ne wa tai golo ene no mi arme lo kada ke ta bana no per bi lo ne wala bu gara yoro ba okay yanne kwa mabe bedam badam mabe otu ko no yini ne chalo ngale warne ni mabe raj ma balo berite chen bo portara bu tariski piano go o ariamo kanu nan ka mabal te ma che so ke pana na ko de ne do kada wan go ber ka chiar ka ga mojo ka mabojo ha wane ama kota referees mo kane ngolo pere wa fa ko chiak mano ko ngolo ko bi chalo yanu berete me ka enele wa ame ko ma ter surprise ni ko tika mi no ta matrimonio kono kaka yes so ale ko me robane ne ma chiana ka do ma tike ma bejo ha tike ko lo pizza gomi ki referees benwo tego be ini mai weto kiengo dan ne we beredi achi dan we pe kono me chiata tim gi mo mata wini ba fi surprise ne ki bai wa mu do cha mo ke bai mu do ka kai no mer te ke tim ko man ko ba do man ya ne no go la chen man ini be do te tim gi mo ku be chara go jo mo kan ale ko me dan we be ti yo chi kiri ba daw ba do ko na chen be dan be ti lok mu ne te yo ini to be ti ba cha o wan no cha mo gi ni sa ne be wa cha ma afu no no wai kiri jo mo ba ko ko mapia wo be no gunya ana yo komanda yes am ko lu ni ko putingo ya rol ko yes afu yo to